Eto počnemo s Drvanoć. Da vidimo da li ima raspoloženje na tribinete. Da li imamo prvo da gi slušamo prisutnite od Ljegunovca. Ima li publika Ljegunovca? Ne slušamo. Ima li publika za ekipата на Јовче Декоров да присутни? Славо, уште еднаш. Добро. За судијата ја плавиш. За судијата. После да вика. Зато. Можемо? Да. Дали авионче дрони? Дрони. Мало да ги не езимо. Јовче Декоров прв фаул. Marquinhos. Едното е муо, тоа е празна, а? Не, так. Направим место за тетрадка. Ова ќе преклоп. Остане. Лjegunovcev prv faul. Antolia! Ela! Nima sandi.
Niko, daj mu nozi ti to Jovana! Vedi stai malo da neki takav. Jegunovcev ton faul. Ne idu samo, ne. Jela vamo. Ja ne ga te znao, vrati pa ti. Imaš gdje da ti je za tebe? Jegunovcev ton faul. Dva za dva ima. Echipa Dana Jopče Dekon povedala sa 1:0. Може би две години би се обрабали табули. Не, нека после вермоне. Otono, Angel gdje je? Niko i ne dojde. Angel gdje je?
Jegunovce, 4. faul. Abia vine mamă, că și-o cărsti cu mata poate și face crivite. Ne, ce vă se ale? Deci cum vă cărstel? Ce bine năjeați tot? Năjeați tot cu aceea. И бой, за побрезь. Вот в эту застойки. Марк не ти. Капки зовут. Дали му лесо. Time out. Snimam i sada više ne faci. Mora se, tu projdi, na kraju faci, projdu da vas. Абе цела, а? Не бе, ме затракава. Че ме цакне и че побе. Međutim, nekada je mu sjavi. Malo podam ću ja. Međutim, nekada je mu sjavi. Pa projdi zajedni osam. Ovake. Moram ima papir. Da me proveri da li sam ovdje. Da li sam prisutna. Da me proveri da li sam prisutna. Ja računam gora. A ja moram pročitati zamavljanje moja šlaska. Ko počitna. I na ovdje mu zamavlja, da vidiš neka je on. Samo napravim. Ja mislim da je to prevrtela sa 2 i 3. Забаваме да ме, сенче викам сега ще излиза. Да беше нощ на това, така ще си потърне, че не може викам да това да откувате най-ка. Че те мешки, с куп. Абе, голубне топка, сега вас моля.
Zastani ovdje, da bit će ujedno, ovdje, onamo neki I opći rekord skoro faul. nema da smijeta. Neka dojde, slobodno. Sjedni ću ti kažem ja kako. Novi jedeš, novi. Dobar. Mak preko stajgara ovo. Obratno sam ti ja vidiš ko niska. Nebe ne. Super si ovdje. Oho. Ne tepaš i Brani i tamo i vamo. slobodno ne tepaš. Slušaš? Imamo te braniš i tamo. Čekam ja od njega. Pas prema 0 za ekipa Dana Jokče Dekor. Ja mislim sigurno su ti pomeni vlasko. Nema včera pa će biti projekta, da li je ti ja mogu. Neka se brane. Na finale od dobro će biti. Mada ti je prvi treći včera se. Nisam da, ti kaže neki informacije. Može mene ne može na popu. Sad neće više špajak. Rovana, da me digne. Jela. Jokče Dekor, trade faul. Onda kad tako mu te čeka, reče da dojađeš i te čeka tamo. Jokče Dekor, četvrti faul. Time out. Nešto izlam u kafana silom prilike. Da, zor, uvijek staraj. Co juži ga ima. Čak,
Majka, ty nie możesz Jovče Dekor, peti faul. Sekoj nareden faul do poluvreme je penal od 10 metri. Três para Manulas aqui para na Jovče Dekor. Três para Leven.
Ja, samo sam. Katie je malo djavo. Ti je gajle. Bila i to je ne работа. Kako nepravilno se napada. Ne može biti. Ajde, dosta, ajde. Era botar a mão na terceira, se nunca teve. Svača ovaj torbe stavili, šišidar. Ne moram ti mnogo i vrti Jopče Zegor prvi faul. Ti proveri da ste ne pušali, pa ja dosta. Ti zdržio do 100 kilo. Do 100 kilo drži. Ja vađi ga polaziti sve šova. Proveri. Gdje pa te Jegonovcev prvi faul.
On se ritava così. Allora abbiamo fatto. Stai, ce poate ai. Da să vezi. Da? Ja sam prima. Hoće bolje Znači, so tija uborci, ki priješ na palete, kupi prodaj, če ga platiš vozačkата и če ga zemeš. Ne, če ga platiš и само pečata ti stava. Znači, ti vidimo na to šamijene sa svojom seva, sedi pasto, pa če ti ostava ne zna da se potpiše. Ajde, Abbiamo potuto spingere a 4 e 20 opposi
4:1 за екипата на Јовче Рекор. Odmah da mu 2 bloka i da nisu. Пет спрема 1. Futbalska se sluša vikanje do ljudi i od negdje će čuješ neko je detnjava kakva plaća. Ne može da smije. Da, pa čekaj, pa gledaj ovo. Lijepo kontrola. Ti letaš? A, od gore da.
Daj mu najdobra odbrana. Najdobra odbrana. Daj diplom. Daj diplom. Ja sada ću dajem mediju za... Pametno ti je to. Dakle, na kraju se ravno da ljudi, ovo te puno ljudi stavljaju. Na kraju ti se mora na kraju. Ja, dobro. I ovako će vidjeti što se malo pravi kabel, nema ga ni zvati. Nećete raditi, Darek je, Darek je kiša. Dobro ćete, nećete, će vidimo, Ne mi bi se bežišiti. će ti kažem, Imamo će snima u... a ovdje Darek je kiša negdje, ako može. Može, Ovake dobro. može, može. Dale, uživaj. Ti namestiš, a tu je kada će Franca. Johtje rekord stormfout. Posebno priznanje i благодарnost za селото Раково што е било се што покажем на 100 принцип. И после че поделим борбарниците. Ovo će u tepaju. Sve u tepaju. Johtje rekord red fout. Šovaru je taj malo. Ovo. Hajde, Matej! Šest prema 1.